Masi ngasai Mizoram government su Nagaland government su moisi chingi state ngaktani aikuga aikoi Myanmar ga lonaba ngaktani aduna Myanmar da leidiba mi singduga moiga si phawdok phawjin tawnaba moigi imung manung sagai natai lei haiko moina mari mata aidi Naga group sisu yamna scattered oina tabane hariba aduga Mizo group sisu hujiki Mizoram da leidiba adudagi Burma da leidiba chinmi moisi su yam sa moisi nomad ni thangi sebadi aduna moisi mafam punamakta lei chitagong lei moisi ngasai border sida loinamak taba ngaktani na hariba community singsi chathok chasin fencing tawragadi moida chathok chasin du yararoi haidana moina madu tawwe waneba aduga India government na ngasai international border da fencing tawbai si paisa yam changba yamna waba madugi effort changba fencing du ngakadaba amadi oibaneba aduna India government na fencing tawbai si araiba thabakti natteba aduga maduna su ngasai free movement regime do thamamba su oiramba yai anyway madugi fencing do tawribudi India ga ngasai atopa laibang Myanmar ga lainaba madudi yam chawre koina haiba geopolitics kai duni ko madu international relation ni aduna Myanmar government si tasengbadi Myanmar si hek hobadagi hona thengang kayarakta moisi stable oiba laibang natte heba moisi aduna moisi military rule laibanina ngasai ihou mayam hek lakpa hek tawadu chenthok chenjin tawada India gi interest khare yaweba Myanmar da ngasai Myanmar gi leidiba lalolitik tawba khotpa mayam hainari se masida India na yam chaw share malong ba China su interest leiba aduna Myanmar da India na interest tu leiribanina Myanmar ge India ga si border si pura sil tawbadumak su India na pam daba aduna lambi ga semba aduga tawba madu pamba ada thai sena mori sidi yamna maru oiba route amadi oiba khoi gi di maramdi atei mafam singda Nagaland da Mizoram daga haidore iba sidi khajikta gi wani kone wani aduga yamna natural oina phajana leiriba sidi Myanmar gi tumu leire tumu su yam chawba sohor mani moigi Buddhist ki moigi headquarter yamaru oiba aduna tumu फावरगा मोरेदा लागा मणिपुर की इम्फाल यौब लंबीसिना ख्वाइदगी हेना ट्रेड की रूट दी खुदोंग चाब मजिदनी एशियन हाईवे का सेमगनेना तौरिसे अना हारिबा मसिगी काइनोसी इंटरेस्ट लेबदगी इंडियाना मजिगी फ्री मूवमेंट रेजिम से तौरुबनेबा अदा हौजिकती मसि चेंज तौरे चाइना दा म्यांमार गवर्नमेंट की हुजिक मिलिटरी लाफने चाइनीज ऑक्युपेशन चाइना ना सुम हेंजलमनिना सिल तौबनबो हेना फबा मतांग इंडिया सु लाइ मसि मणिपुर की प्रेशर दगी इंडिया ना हेता बॉर्डर खारगेन तौबगी वांगाक सु नत्तेबा इंडिया मसागी ओबा डिसीजन ने इंटरेस्ट नेबा अदना हाइसि नेशनल इंटरेस्ट ने अदु मथकता कुकी मयाम अमा चांगता इंडिपेंडेंट ताले मणिपुर दा तरमते मणिपुर दा सोक पैसि इंडिया सोइनेब अदना सिगुंबा मयाम सि येंगा बॉर्डर सि फेंसिंग तौरगेना खनबनेब अदा हौजिक लेरिबा अदुगा अखोगी नागालैंड गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट मोइना लौरिबदुदी मोइगी इंटरेस्ट की वानी हुजि पोपी थारी मयाम दु मणिपुर दा थारेबो पोपी दुगी चैथेंग दुदी मिजोराम जु फंगिमनेब अदा पोपी का सि हुजिकता पनबिरम बदुनी एक्सटोर्शन की मतकता पोपी थारिमनी अदुगा मणिपुर कोक्थोरे अदा हौजिकसु गसाई चीफ मिनिस्टर ना पनगिबदा फेंसिंग सि तौरगा थांगे सेंना मयाम दु हेक्ता कम्युनिकेशन लोइनम एंटायरली ब्लॉक तौगदबदि नते मसि होम मिनिस्टर ना खंगे अदुना गेट पालगा मोइदा पास अमा लौरगा से खुदम मोइना आई मणिपुर दा चनगे अदुगा आइना बर्मा दा चटके हारगदि फॉर्मेलिटी अमखि मखादा अदुम मदु चे चांग पास कुम लौनरगा इदि हेक्ता फ्री दु ओइहंदबय वादनेबा थाइसेना मूवमेंट पुरा याररोय हाइबदि नतेबा फ्री मूवमेंट दु थिंगबगी वानेबा अना फ्री मूवमेंट थिंगबगा चुमनगी मूवमेंट थिंगबगा खेनेयबा अदुना मूव लौबा यानी परमिशन लौबा यानी आफ्टर ड्यू प्रोसेस मागी फॉर्मेलिटी मा कंप्लीट तौरगा अदुम लौबा यानी अदुगा फ्री मूवमेंट हाइबदुदि सुनतनेता नोंगै पुसलकपा याबा ड्रग पुसलकपा याबा लोइनमक तौबा याबा फिवम दुदि मदुदि थिंगनि हाइबने अदुना लौसनु मोइसु मोइबगी इंटरेस्ट की मोय अपाम बेवानी अदु सेंट्रल गवर्नमेंट कई तौगी येंबा तारे अदुगा मणिपुर गिदी हाइबा बॉर्डर सी थारुबदगी फ्री मूवमेंट तौबदगी अखोइदा अवाबदु पीरबनिना अखोइगी ओइनदी मसी फेंसिंग तौबा हांगे सेंगना पूरा टोटल रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट दु भाव अखोइदी सुलै लेनिंद्रे सुमनै फ्री मूवमेंट दुदी थिंगबै वानी मूवमेंट दी याय हारिदना मूवमेंट भाव तौद्रसु अखोइदी कैसो काइदेबा मरमदी हारिबा पोसी अखोइगी इंटरेस्ट अखोइगी इंटीग्रिटी ने हेना लुई हाइबै वानीदा एनीवे फ्री मूवमेंट थिंगबगी वानी थाइसेना मदुमकना अखोइदा याम चावना मोइगी मूवमेंट यारोइदबा नतेना इंडिया गवर्नमेंट सु अदुगा करी नागालैंड गवर्नमेंट सु मिजोराम गवर्नमेंट सु मोइगी अपाम फोंदोकपै वानी अखोइ मणिपुर गवर्नमेंट सु अपाम फोंदोकपै वानी अदु करी लाके दुदी अखोइ पुन्ना येंगमिनबा तारे ओके सारना मतंग सिदा पनबीरी जे फ्री मूवमेंट रेजिम गे जे नागालैंड स्टेट की ओइना याम चाव इंटरेस्ट अमा ओइबेदुनबो नागालैंड स्टेट असेंबली ना मोइगी रेजोल्यूशन अमा लौरिनी मिजोराम गे सेम केस फॉर मिजोराम अमदि नागालैंड की ओइबा यामना परमानेंट इंटरेस्ट अमा free movement regime with India and Myanmar
masida makoi ki leiriba border crossing mayam jida free movement yahan bazi moi ki tangai phade habigi wafam du yum pham oirga ni moida center da reconsider to haiji so ida Nagaland and Mizoram ki interest ama Nagaland rom da Manipur ki interest ama sana hoji argument pibiri je and again India ki national interest ama sigi chang onarak pa matam da how far Manipur ki favor da free movement regime ki kam wang da lege de have sini hoji already status quo je de yeng da ga di sir hana le mi basina free movement regime leiram bagi khongthang si union government na decision ma lo ra kan hoji border fencing tawrani have step ama amasung free movement regime have ze amuk chatna roi have gi step si madi lo ra le si this is the present status quo ni adu ida ga de sir matang si da Manipur gi interest si preserve amasung protect tawna bagi oi thokpa ya ba magi khudong sa ba se khay yam wang le maram di hai ba ai no sai jai to free movement regime se Manipur na kakpana ti India government na kaksa bane ba adegi border fencing si ju India government ki decision ne ba yes ai khoi Manipur gi apam bani ai khoi na ju tobi hai aduga lauri ba decision ji India government ne ba na India government ki decision ji denounce toraga madu yaning de na hari ba du di Mizoram government Nagaland government na highway wa ne ba madu India government na tagadra taroi drai to khangdre aduga hauji border fencing haurabani aduga free movement regime ji kakthat pa ji India di already hujik takpi ri duni decision du lauraga lai re ba and already decision lauraga lai rabanina hujik ki hari ba decision du moini gi state ani duna haire edana madu cancel tawgadabasi mande ayakti aduga Manipur gi di ekhoi di tawbiro fencing du tawbiro na ekhoi gi di haire dana at least tainari ba state ahum gi manung da Manipur da yam chauna mai hori ba Manipur ekhoi gi di tawbi badu pami ba ekhoi di aduna madu India government na yamna judiciously decision ama lorakane na khalle maram di huji ma irang lai banate Nagaland da Mizoram na moi gi mechanism ama puthok pa ai moi na moi chathok chachin do pura ya ge haibado free movement du dang ya handa bai wani with some certain formalities limited movement ama aduga khara madu through certain formalities complete tawrakanda adum chathok chachin yahan ba yai ba aduna madu settle tawbada negotiated settlement ama purakpada thoidokna luroi haina ai khali aduga ai gi thajabadi India government na yang wangna madu gi lawriba decision du gi moi withdraw tawgadaba mante mante okay yam phajana thambi sir aduga ngasagi press statement kuki MLA taragi reaction du amuk lakjar ka da sir amuk handa ning ba area si state assembly na lawkiba decision si kuki gi any militant ni masida all militant outfit haibani masida ngasagi UPF OBI natra ken OBI masida umbrella sig manung le ba apunba lalholu punga manga ki wafam ji ma palli masigi wafam ji medi yam action na palle nakalam rom da kuki MLA taragi reaction da thamai basina ngasagi kuki gi militant ki wafam lakta ragati ekoi gi why not UNLF faction haibani moina palli basi moi gi sida sigi ani sigi chang ma olak paje ngasagi UNLF ki Pambai group ka government of India ga peace accord ma sign tawna gi vazidi it has been very recent sar haija batai aduga ngasagi amasin 2008 gi lakhiba step ma khakni ani sigi comparison si how far is justified I have a question today sa kamai yengbe aikoina any lan horiba group singsiga dialogue tawsi aduga negotiated settlement ama puraksi violence na aikoi demand amata meet tawba yaroi democracy da di violence ki chanafam leite ga haibasi government of India as well as state government ki di apam bane hariba aduna any lalholu group amana khulai thado aga aikoi gi peace talk ama tawsi ga na haibasi di aikoi adum welcome taweba madu any group ojasanu ko madu level ama gara adu hujik madu da yadaba group mayam am leiri madu parsi tawri government no khonari state na so aduna hariba posi aikoi da adum aikoi ni always madu di welcome tawgada bane ba government na ada hujik lurei badi hariba adum aina tawraga leira aba group amana 2005 tagi tawra aba 2005 tagi di government yauraba tribe khangaga tawra aba mana ngasagi ground rule do hanna violate sum tawra aba madu thugai aba haitare ne adu mathakta moina tawrei ba potu foreign gi ngasagi aggression gi type ta leire gaina chief minister naga hariba India government naga hariba adu gi phibam du yauraga di madu makha tana sangdabam thoktre haibane whereas aikoi gi mani maitai lal holu haitare ne ULF ki faction amaga tawi hariba du di ngarang da ngairi ba tawba madu di tawba kuidri adu mathakta madu gi ground rule mayam ama semabra JMG ngasai ba joint monitoring group ka du leina madu gi settlement adu gi designated camp ka du specify tawna camp kaya leidoi no ngasai CM naga haibada camp to 3 leigada bani adu huji camp ama khak leiri nukse mabra ada lage ga do adu mai tawna madu
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯠꯂꯗꯤ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯊꯥꯗꯠꯂꯣꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯕꯦꯁꯂꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯨꯗꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯊꯗꯦꯡꯅ ꯕꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯨꯗꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯊꯥꯡꯉꯩꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯊꯍꯟꯒꯗꯧꯕ ꯋꯤꯀꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯈꯨꯍꯧꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯡꯉꯩꯁꯦꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕ ꯂꯨꯒꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯐꯥꯎꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯝꯕꯤꯒꯨꯋꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯦꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯧꯅꯈꯤꯗꯨ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯇꯣꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯏꯜꯗꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯊꯥꯡꯃꯩꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯣ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯁꯨꯁꯤ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯇꯧꯅꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇꯁꯨ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯄꯥꯟꯅꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ Okay, Oza hꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ larger extent da haiba tai masi beyond the state masina yam chawni impact pibra wafam ma oina issue mo ina koina ugadra haiba ki question sini kamai yengbe si manipur khakta di yengbadi yararoi maramdi hariba movement si mizoram si yam chawna masidai sida yaurieba aduna mizoram lomdagi mi mayam ama changai aduga asomdagi burma dagi changpa myanmar haitare ko domdai lakpa mayam ama mizoram phawraga chali hujik manipur de irang thokpadagi moigi maru oina drug ki karigi tawriba mayam si mizoram phawraga chali aduga leiriba kuki mizo ka haidana mizo si amata oiraga moiji greater mizoram gumba ma semaga mizo gi tongan ba state ama tawna ba hona ba si mizoram gi apamani mamang da su tawre moigi greater mizoram gi demand si lei grariba aduna madu makha chatharakpane ba aduna madu oiba yadadana tokhrabani ana hojik su mizoram si ekhoina lapna thamba suya yaroi manipur khakta de yengba manipur ga lonariba mizoram si gi yam chawwa role ama yauri hojik takpiri du yam chumme ba aduna mastaista ekhoina tawwa yabasi tasengna manipur da leiningdradi noi mizoram da chatlo hai tamne akhoi manipur thugai bidi yaroi maramdi manipur si manipur gi leiriba mi mayam si gi ni indigenous lai mi mayam manipur da tasengna leige haragana leiro huji haina 1951 adigi 1961 gaina taunariba beja lai madu tasengna moina mizoram da leininga di mizoram da leihiba da kaishu kaiba leitre maramdi manipur gi any india gi citizen amana india gi state amada heta leibe ya aduga manipur da su leiba aduga manipur thugai raga manipur gi tongana tarage manipur government gi makha da khoi leiraroi haibadudi yamna contradictory oiba potneba aduna manipur gi lam tu khai thugai raga mizoram do punchalaga greater mizoram oigera mizoland oigera jo ama semaga moina tawni ga hari badudi oiroi doba mangneba aduna khoina haining isidi thaisena manipur da leining dragadi yes okay mizoram da chapigro mizoram da hoji welcome tawri chatkhibe yaina loinama adu haining adu di moina aikhoina haibe wani aduga madu yaba wari di natteba aduna best thing di ai ji haisini aikhoi mayam se hujik thoiba violence se khitang lephan violence lephan na bagi ihan han ba pambai amane ba khoi gi su tok thok bari se aduga law and order si phajana maintain tawraba adudagi di khana ba loy yarani aduga last negotiate settlement amada tawrga karma mong da tawdage haibado khallaga maduda solution purokna oibo aduga sum thengthari ngai di positive far aroi ana matang du ne ina lakchani ba hujiki ozana ju samjin be etare hujik si adum nakan nama gi wafam am oina adum ta nabagi mawong da dum leibaje haida amana amuk decision ama lawrga de amana mu react torokpa
adagi antagonistic oiba point of view oina adum pochi represent torokpagi mawung ama lakpasida oza where is the meeting point sumai sum leibadi apnate oza ko finally it has to be end somewhere maram di second world war agera first world war agera lan punamak sidagi hena chaw conflict punamak manipur thoki ba community masen gi oiba conflict loina chahi ani chatpo or jo ohum chatpo ju at the end of the day no madi loi doine boza ko but loirak na bagi turning point oibe aba meeting point je kadai wai dan wai bagi question jine oza kamai yende meeting point je hosai ihan han ba da hojing nongmai sum kapna dana leiraga di meeting point to sulai leira roeba ada nongmai kapna ringai di khanda ringai di wari saba suya yara roi aduna number 1 khana ba hoji Israel daga tawri gaza daga tawri khana ba hanong tang lep kho duga negotiate tawna je ne Ukraine gi lan any khana ba ji hoji takpi ri duni conflict tu leiringai di wari saba yaro aduna hojing manipur da khwai dagi darkar leiri se manipur da bomb kapna ba nongmai kapna ba masi violence mi hana ba si lephan ba masi lephan na ba gi ihan han ba pambai si government na hoji hariba kuki gi militant underground haitana nongmai kapi ba mi gi lou suja ba kambu khulai pai da bu da onjal laga bomb thajali ji khana ba hori moi di madu thawoina deliberately tawri ne ba aduna mathugi tohannaba moiji abdung suppress to haigadra madubu namdharaga law and order si phajana maintain tawraga madugi matung dadi ngasai any moigi organization ITLF oigera amoigera kotu oigera moigi representative MLA sing du oigera wari sanaraga yes moina pami du kaino oibe abana kaino oibe ada khanarak wa yaneba ana aikhogi moto madugi potu kaishu luroyeba maramdi moida autonomy separate administration haje district council ga su hana leijeyaba loin leyaba adu thaisena wekta manipur thugairaga machet ama sina district khara manipur gi leiriba sina te union territory pirage gai dudi yaba hona de adu gum bawari tu nattaba da karam ai tawraga moigi grievances mayam de moi huji hari na khoi je isolate tawre alienate tawbire ai khoi je hatred campaign chathare aduna yam bias oi bai khoi je yamna अखोई victim card ने मोइना सानरी से अखोई victim मोइरे majority community ने अखोई नमथा बिरेगा हारी बजी कदाई द नमथरी नो हाई तारे न चुमना हाई बंदी यार होइदना हाई से न नमथा बगी इंस्टेंस तो प्रमाण दो पुथोगे दी येस मधु कमाइना रिट्रेस तो देगे खन बयाने बना ihan han bada negotiated settlement ama lak pase kaishu luro yana ai khali moigi peace khoi committee ga su semidana yana na violence ongtang topa law and order si phajana maintain toba housing manipur si thai sena chingi lam sing si da law leita badong na tawrabane leita badong na te su lei leitreba aduna mayam si ki bedagi oiram bai khuji kuki MLA tarana ga tawri dong asai su haina griduni vote karak padedi mayam dugi moigi underground elements sing dugi support yaure ada hujik ti moina ngang budu da to moigi mouthpiece oina laeba aduga adu loi wari kanda loi thoknarak pa yaiba aduna hojiki yan hana violence se topa law and order si aikoina masi phajana maintain tawba aduga kuire chahi tha tara phare chahi pharaka dore wareba praja na maitai khaktana te masi waram doise kuki gi sam chamba mayam su moi su waram gane ba aikoina khangda bai wani kuki loina makti lan si yawram moina ai khale aduga kuki community da su nungai taba halaman bicham yam leiram bai ai aduna aikoi lan chonaba kanda group maikai ani mak loina mak suffer tonaba ngaktani aduna masi amuktang अखोगी नॉर्मलसी रेस्टोर तब हागद्रा वारी सानब यानब कंड्यूसिव कई हाइतारे एटमोस्फियर अमा क्रिएट तौनबसी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तब वायलेंस थाउदोप नोंगै कामनब लेपनब अदुई मतुंगददी यस अखोई वारी सानरगा मधु नाक्तनेब हुजिक तौरसी अन मधुगी दुदा कैसु नुंगाइतब मधुदा चिंगननिगाय अमत लेते सोइदना यानी तबदबु मधु एक्सपेडाइट तौन